Uncar cara usta şevberka çedikin yanna. Ne oluyor? Nacivan. Mesela dema kun lmal lugundin yani uxta ku kar xabat nebelina verdan. Un çedikin prani dema ve çava der bastı be. Havin iş xottum kar heye. Zivistani Zivistani herkes xor çiting mitiga çedikin yazma. çedikin. Vana yazma. Vakidi un qatl hev kom nabin un şuxarı bernama Lehev kom dibin vana çedikin. Wow. Şuxarı çe zaman. Avusay. Cana usa şuxarı şevberka jî çe bikin, şuxarı stran bejin, şuxarı purtuk murtuk bixwînin şuxarı nîqaş bikin. Portugal'e te xwendin ço. Yani herkes aydî dixwin mala xwe dixwînin. Un dikarin bi hev re jî bixwînin ha. Usa jî xweş dibe. Mesela purtukek xwend un dikarin ser nîqaş bikin. Em jornal nab'ed niqaş dikin em heval behevre. Hemû tişê we vir dibe ya. Pirani le em li nab'ed hevdû dibîn her karî herkes heye. Başa başa. Em bu sadik. Un dikarin stranê gidin jî bêjin ber. Nizanim ka em çi bêjin olan. Stranê kar hene ye ku dema ku mirov kar dike apalere paleyê hene ye stranê kar hene wan dizan. Nizanim bêjim ole. Kî dizane stranê kar bibêje? Ew zane bibêje. Hev dizane. Valla hemû kes sohbeta vê jî te. Ola nizanim herkes da bêjim. Xelasiyet etin. Nizanim ka ez çi bêjim. Tam ye ku hat bîra te kîjan. Şeve stekla siman dileri zebayet eşciyayan nezik maye cüber bange reşdinere kolan sare vajar şeve stekla siman dileri zebayet eşciyayan nezik maya jüber bange reşdinere kolan sarev bajar zanare hevale andok neviye çıksayid baziz naran ha ho deng juen naye derabın heval ne yar piveye. Spas ji bo te ji bo hemûyan jî kesê ku vokal kirin. Me temaşevanên hêja bernama me di dome lê dixwazim tiştek bibêjim werim pîvaza. Henek bû ew henek bû bi rastî gundekî ku bêhtir keda jinê lê heye. Niha navê erdî de me tenê jin dîtin jin dixebitin jin van pîvaza diçênin mezin dikin û top dikin difroşin ez dibêm herêma Amedê ji hev re hemû bila pîvaza xwe jî vir bikirin. Ew baş e bêne